Ne, taj Lukić. A, onaj drugi, da. A kad kažete najgori, u kom smislu najgori? Šta je tu razlika? Pa to su, možda je sada nešto bolje, ali bili su baš strašni uslovi. Znači, oni nisu imali pravo na pakete, na knjige, na posete, na ne znam, evo to su sad glavne stvari neke koje su... kazne su bile, da li kazne ili redovne aktivnosti, da se ručno riba pod, da se... Onda, na primjer, ambasador bivši, više nije tamo, ode u posetu i kaže sve vrijeme se čuje da neko lupa, ometa nas u razgovoru o radijatore. Znači, nisu oni mnogo poštovali ni ambasadora kao predstavnika naše zemlje kad ode da ih posjeti. Evo, ja ne znam, mislim, evo sada utičemo i kroz medije da naši ljudi, diplomatija utiče ili bar da ih premesta odatle, jer očigledno tu... Mislim da je upoznato naše ministarstvo spoljnih poslova da su tamo uslovi zaista, mislim, najgori. Dakle, umjesto što Santana kao predsjednica suda se reklamira da ona radi svoj posao, sad je na sednici Saveta bezbednosti bila debata između ruskog predstavnika našeg i engleskog predstavnika na temu predsjednika Karadžića, koji se isto nalazi u katastrofalnim uslovima, za koga može da se tvrdi da prolazi torturu i mučenje, gde ga kažnjavaju oduzimanjem dušeka, jastuka, ako mu se unuk slučajno javi, a nije najavljen u telefonskom razgovoru, gde nema svetla posle 7 uveče, gde ne može da koristi kompjuter, on čovjek radi sam na svojoj reviziji, gde ima jednu kofu za veliku nuždu u uslovima srednjovekovnog zatvora.